Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentara singi kilong. Yap jelop urang ba laj im san ngut hatway umyam. Wan sa ikong amperin ino ekisyenrang ong uba prestun. Kular ka dbmnHU ban pentri kamno ya ka health sub center halangpi. Ban yo ka Jylla niam Catholic nongston sa uwe uso blay batamay. Tementay niya pai siki Khubor ki bakambnya. Uwe urang ba bakerteng ba maham sing sten lai pukandai senam kerta nasionong Klau kerdem ribhoi ulangam jelop haka nyau tarik Iaiong sngi ublei hawa umyam haka por ar baje no pai sngi nakadaw bajur palat kala air kathwei kala kedo bakala pen kala pelup yaka lieng kaba usyong kat ba udang kwai dok ha. Haka pratarik Iaiong ki pulit search and rescue force kila seno yaka met jong ni urang ba nakathwei kabadon haka tekawan. Kitulong Khubor kia thu bau ni urang ba ulaya kun bat yak saaj ban pelat im yala ukun ubadan lang hakata kalieng kat ba yala depat ulangam jelop. Hakani kalieng kisyong hadu unringut kibriu sangut kilat im bat layap jelop tang uni urang ba marwe. Kita kisangut kirang ba kim syam lala ban le AA ban yarap yau ba maham sing sten. Kinong syong shnong kilaya thu ba kilawat ya kamet jong ni urang ba nadu nen kasngi ublei bat kala air kam ailat satya bantur syakata kathwei Ano bayi yang masam? Siap saya. Oi, sama tu na po. Jylla ni serum bay. Serum ni serum. Ha. Sekali yang kaman ha. Ini sa ni sa. Tang jong. Jong dekat ni bawa batai. Ini mana sih sebenarnya? Lei ku ong ne ong lei sanang ti. Polisi long pui pathai ki bal. Kaya jan man tu bayarap senin kena batai itu area himtar. Batai kena ke jinjam ni hamne ke jinjam belok ti. Paling batai kena kom kerja. Kon selong kong Jylla aja senen hiang. Subah lah erap dengan merek dan asim kali ini dengan erap kelung tahan temai kuparan ini sudah Kena ngut try perbawan erap api. kong dah ada empat jawan dengan Emu kibala kena ngut kidang pakali. perkali dengan melap serah kata kena pak jenis tahu boleh tidak boleh tu erap Kena ngut kidang halin. dan rumah Apor kembang baje. arlai beci tu Ngut ban kwai ne ban le mengejar siang style kwai.
Tiba penlong yang kaling bahkan ngam. Dia bahkan kia. air try boleh sambut Sambut. Jadi tres nomornya nana. kalau Berokot ide na pokok. Dan pas tas siang, lele ibu siang. Tegi amun saw biang kan. Tegi dan rumut sini. Kembut beli melang stai, kiu lang borok kan tadi. Kiu borok tunggu teng stand teng ajur kan ya. Jangan tak try ngam beli. Arngut kita hom we hang ni. Arngut kila po Shillong. Arngut kita hom. Jaklo sone bena irap. Dan ni arngut tinggi saya tong we. Tong we tu kupa tu lah. Kupa tu kelung tu lah ngam semua. Ngam isu. Ngam isu. Ngam semua. Saya ni we. TV ignore kamu TV. Saya tahu tak klip malam saya. Bac sim klip tu. Sim tiap ni. Suli shout tu we. Ini kurang tay dan ai. Tip one tu. Ikan nasnyam. Uba Prestun Tensong, State President ke NPP haka pratarik Iaiong, ulalit perta election Shamairang nakabenta ka kong Amprin Lengdo, kertong MP Lok Sabha jong kani kaseng. Ya ka jingalang patba, lapenlong haka shnong pendeng Yong Mairang. Uba Prestun Tensong habakran haka ni ka jingalang, ulaong bagi kertong kibaya kun ya kani ke election MP na Shillong Parliamentary Constituency kidon henriungut. Na kini dan tangka wei kalong kemi, bat ula kentu ekipat ba ban pai kmat syaka. Ula kro da ka baong, ken nya ki shenrang, bat pai no syaikong amperin. Namar ila bat yo ka training haka sensyar kadar pat ba. Lasenran ya uba Prestun Tensong da uba HM Shangpliang, UMDC Mairang, ba bat scam rentatiang bat kinongkit kam jo ke NPP na Mairang bat mauthat Rashan Block. Domilia create yang nag-record kabatmay namne na po Shillong Parliamentary Constituency. Nga baro kini candidate reward nga ipiki mabha sudah. Nga ong gibabha. Nga mga banben yano baro gibabha sudah. Dang baka cingya per matakalong nati reward ilong kumedon plan kamarway. Kang ini pulai marwe. Lada don arwah rompi kilang kumepit keluar. Ni kamla I ana ni kamla I bine. Hani ay badon kang marwe ite tani ampin. Ino apa kini kisah berasal na cuma tu. Susulan. Surang ba biyo kuno. Na sobrang kino alakot ko to. Mentata ni kren no iya kilong kumi. Dan mereka katakan Dr. Amprin Lendo kabala yo training ha kabedei bat kesensar pai ba santem ka job MLA kamdei ka basu kelong kebe nakai pa jong karu uday uba Peter marbanyan nakai kire ramba kiba mensua kitip ha ulalong MP Artem ulalong MP ukpa jong I Dr. Amprin Lendo ima pita mabanyang ibingi jukodi pada hadir getting club no jong I ngatrai piken mau wan simti seukun jong I ubingi ong ima arji Lendo iniru bangkwai hadwaru glei pada hadir jong ima arji Lendo mi I Dr. Amprin Lendo dengan kesopan orang yang pikir long kami kilong kepa baik, kamtang ada kerpat rep ya pi kilong kami, to simkia ya kene, rak ya kene ke Khubor, syakis nong jadi tahu jompi. Bat ong, pamenta kenti, kamtang kilong kami kila bahaban bat ya kikun lene kepa. Ong baik kepa kikun menta kenti burung lem yang ngapelong kami. Ong baik deh kenta. Bitang syuong mo pipinta, imen kepa kenjaren ihala pra hap kaduk jemtoy. Dukang dah kata. Ngakwa ban ong ya pisno bah ban le ya kata. Ong menta ka keti tongi penkelan. Menta kiawan kiwe seperti ban penting ban pesmit menek ni ke rombak kelakeren hana pakai NPP de ke BJP ana de ke NPP.
kane kali tan Khubor election ngimde berklet hawajar khatra ngisa letem mau sutu stau chu pinban ngidang yok ban sinsya bikin mau election kebenak sudah hajara pulai menciptakan katar kecil letem mau mangi kebulongi krensu uar hajar khatra ngene tu epi ngijok khat kendai sip ki ameli ha uar hajar apulai sakno Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Langpi Area Unit haka pratarik Iaiong kalaya kendo yaka dbmnHU West Khasi Hills District but airu daga jingtho nakabenta bandawa pleno yaka health sub center halangpi kani ka jingdawa ke FKJGP kadairu hadin baya ka jingtai ka te ka health sub center la pendap mentala jan shisnam tam ndrei hadu menta sempat pendan kam yaka Kumta kaseng kaladawa badeban pli bat pentrekam no ya kate ka jaka sumar na kabenta ki jingmentoy ki pat ba ka than langpi bat kisnong ki ba shong hakaput bat Khuborjylla asang. Na kalyang ka dbmnHU kalaya thu ba nakatanat ka kwat ka khia kadang penkre ban penbiang ya ki jingdon kam baro ki bayade bat kani ka jaka sumar nongpang. Nakaliang jongi kam ka sang FKJP Langpi Area Unit the mentakasi lawan hane po office jong ka DMHO nakaliang nakadaw ba kidon ka hospital kubung ka sub center po Langpi jongi bangila yu ila kumbat sistem e bakala dap yu complete kumtu tingi mentakasi tingi suan hane banwan kendu ini madam may di CS hane ba ikwa hin la kalian juga bangin bahkan trekam no kloi mo kana ka jinjar si jingi ba kanjai ka hospital naki jaka sumar mo terles lang la yo ya ka jaka ka ba jan kumga health center kana ka jingarap ini mo lada ada satu trekam no kloi te mata kasi lawan ya kendu i ada bekran ya i bagi ong ba giladang penkre hi kata ka iman powar gilas dang hi ban proses mo te ye Kemudian misal nguru ya ke sarkar Meghalaya ba ki ni kuaru ban ai kublay ki bagula yo aku mengkene galat balapun sukses yang ni kum kerja anu jungi ki ba jong kadong kathan jungi area jungi sti bagila yo ya ka sub center ko ba kebarang sudap mo ba liru andrei ingai skam banang na siya kapan ba sarkar Meghalaya jungi kan simkia ya gene ki kam ba kan yo ban pli no kloi pli no sian yangi bangin yang yo i jing sumar ki wat da company ga balahe ru kadang dei tangga sub center ru kumbangi re kadno ka jing manto yangi baki kha ki khlung ki e mo ki jing sistem malum mala ngila yo jing sumar e hento te jen bangin apoy hapo non stoin ga ba jingai kumba ki nyopo prapo kilometer kumta te kan kalong hi ga jing kerkhu yangi te tangkata hi ka bangi wan bangi anes Ka Jylla niam Catholic Nongston Diocese kalayo sa uwi so oblay bathamai Reverend Padar Desting John Nongput nakaseng reuniam Holy Cross ya ubalapan kentang hakah nyaw tarik Iaiong ha parish St. John Mary Vianney Nongkasen the Most Reverend Bishop Wilbert Marwin hakajing sakhilang daki hajar ngut kipaj reunget Catholic na kani ka Jylla niam Usoblay Desing John Nongput uday ubasan na kani ka parish. Hakani ka sngi daki hajar kipat riunget ka balang Katolik kilawan bansakhi ya kani ka jingle niam basong blay. Hakaju ka sngi kipat ba kila rakhiru ya ka jubilee rupa jang ka parish ya ka bala sedang arpusan senam mensyua. Syuaban penlong ya ki jingle niam Kakemi badukpa rengkat ki bahayeng hasem kila penkup yela ukun daki jan pong lengdo soblay ban kiu syaduan dupan. Lasdang ya kejingle niam daka procession jong ki lengdo bad u lengdo saat ula pendep ya ki niam ki rukom nadu kajing penbam semai kajing pensle pniang kajing pen kamti ya ki tiar kenya bakerpang hakik sangti jong soblay bathamai. Lapan bud sa dakajing penmenta ya kamas bakhuy da uling do sat balasyem mentalang da baro kipat riunget hakaduai kapirat kajing ruai kenut blay bat kaya bam ya sip ya kamet bat kasnam uji Jesu Kris.
Hakajing seng no pai sngi usok boleh thamai ulayalam yakipat ba hakajing mani ya ka sakramen Eucharis bakut bat lapen wai da kajing kerku kerdo ya baro kipat runget na kikti balapen sle pnyang jong uni usok boleh bathamai. Hakani kasngi bakentang ladon lang Reverend Padar John Albert Rentatiang Parish Priest nong Kasen Reverend Padar Anselm Nonglang, Vicar General, ki Sister, ki Brodar, bat ki riunget na kisnong baper jong ke jalan yam Katolik nong ston. Usok blay desing John nong put, uday ukun jong uba tuastar penlang bat kakong mistoril nong put na kasnong ti saw kelem bat uday uba saw na ki kandai ngut ki shipara. Kemudian jaga cintarwa upat bakul, jaga cintarwa mengulai keraikan bar, dapat anak bersentuh yaladi abad kita. Kenyadai dor yaladi bakanyam karkom, bakin pendat. Kenyadai dur yaladi cingin, dacing maya gading penau kerai. Hei mati ilai pa iman para ikut kita. Kuahmen ko para kasih rai jong dacing snei uplay. Tongin sim kato katni ki jimpuson na ki jimpule ki Meghalaya muta kesni. Hamta maga gospel beliau snow ba ujisu ba kren habun rukom na kabenta pan pergi jaga cilisnai ke congke. Kumala ongla dupaskan sut iba isnai naba elsa isnai yaki. Kini kikirkin ke congke sut. Lada manging isnai yaki way ublay unisnai yani. Lada manging isnai iway pat insayok kaburan congke cilisnai akmat cumupay. Ka gospel minta kesni kaya tu yani pamtam jadi dikitin kong jisu laong kacing sut hati abau jisu lada pipat ula kiu ula yat sandong hengai diberi itu hengai Maria Magdalena kaca apostol kila kedu yang jisu. Andai baru ke apostol kila kendu jauh Yesus. Tangkin dia, Petrus baru Yohanes kila kendu jauh Yesus. Kila iki. Andai kembali Yesus, apostol Thomas unsem ladon, habau Yesus lawan. Habau lapau haki unsem ladon. Bal unsem mane. Andai Yesus lawan yang asing beralai. Barabau akren barabau yaki barabia dolang hatta kekamranen ijinkan kilakang baru Andrei Jisu lawan rum akren joki barula ong yaki dari kesikutai ong kaji sud yaki Kohen ko para kali bawai lagi bentang kakung santam jong gajing isnei jong iblay agajing injongi abawan ra ya gajing sud Mano bakwa kanam yo Yesus. Kibriu hari kepercayai kiwat ya Yesus. Mana maki kiwat ya Yesus. Waladani de bersom mentani de bersusuk. Lada kasyik kasni Yesus linga. Lada kacakasom kamjang Yesus. Lada kanam kaslap Yesus linga. Lada kanam kulit pak. Isa pau sebarang kita kecil-kecil. Kiwat Ipa perempuan Yesus. Ada
ni pai sebagai jingin berbeda mangkasi gidon kam barbol dengan jisu. Jisu kata mesin banginan kuslai banginan sugiau. Henry bulan ki brio ki kuslai hari kepertai ki milak ki shem yang jisu. Henry jisu mentagasi lawan terwah hari komen kepala. Umbaulah terwah haki apostol, ulah terwah niru mentagasi uang jisu hati. Kohemen kepala, lalu idai ki brio ki bakwa ki jisu. Minsa shem au jisu. Om dan dah kawai pakai jisu kebalakan ai jadi kenau ya kene kijing janjar ka kijing sudah seperti wala ki download kanu wala undon ka jisu no play minum yo jisu dan ya kene jisu ka jong jisu kebalakan ra hani mata wan ai ni idai kanu tu Khubor umsan ai ka Khubor batin saruspa tin sabit sajangan ai di kayin kasem an ai di kaspa ka kau an ai di jumlah kampung timbar an ai di mobile ke bagian bapila pentumen pansuk umsan lawan ai kita ngai jisu uwan ai kan kawai kini kentin jisu kaki kuan men ko para kani kata kesin jo jinis nei jo blai walada ki apostol walada pemasuk ayat kit kadosia na yelen bai kana bahasa matarisha ban perkemau yang de ban na sawang tauri temen Allah de tauri temen re ubrio bukan sakit kita kelingkor jong kucing orang ba memulinggo de penitong masih ban ai tunai yang bisa bijungi berbat Kasyat sukra jo kasenra jowai kabajulong man usnem shwa ban hiarrep hiaryang shalengka bat shakper ban ai ngu aidem ya kamei maryang kabadei kan nong besa nong ai bam id ya upat benriu shitelup kaperthei menta usnem la penlong ya kani kasyat hakah nyau tarik Iaiong hamadan menkoi perdi yong pia nadu kapor shipau baji menstep Kidukot jong kanyam tri senra jowai kila shimbenta da ka jingkemen bat jingshit rehem mensim. Yakane ka syat niam la sedang hamadan menkoi perdi yong pia hakapor shipau baje bat hakapor no pai sngi kipat ba kilami banlet pendep ya ka syat ka kemen sahayau musyang da ka bayat lengba ka biar ka belai rengkat ka syat ka ruai nadu ki kena ki samla ki rangba kentei bat shenrang. Ya ka lekmen syat sukra hayau musyang la saki da justice HS thank you nong bishar ka Meghalaya High Court ko mukongsan ubala kublai syat sukra ya barok ki khon kan nyamtre bat kunturu ya ki khon ka senra jowai ban ri kendong bat yada ya ka riti dostur ka penyapher ya ka jinglong kerpang jong ka jaj benriu nyautrap na ki weipat ki jaj benriu kari India. Ula kentu ban pene pensa ya kene ka jinglong bakerpang bala itu khmat da ka perthei hi baro ka we. Ula ongru ka jaj benriu ka bastar bat ka bas champang ka wen ya ka bas sniu bat ka penbha shu ya ka ei ka babha sha ka jinglong bajanai. Ki jingshat ki bala penpho ya ka yaw musyang menta usnem ki kentup ya ka jingshat na ka kenhun karbi troop Guwahati bat ki jingshat tenrai Kenro kelut komiti senra jowai kanyam tri Shillong student Changyar Chiliang Raj Tepep Pale Dulong senra nyam tri Umulong Panaliar Yau Musyang Lum Perdi Yong Pia Kaseng Khasi Mauplang Kaseng Teliang Kalum Yong Kejam Kaseng Raj Shillong Bat Lum Keruwiang
Samla Twinkly Grace Yaurat kat kendai senam kerta kabana kasnong kenba Malia nakathan mau senram kalayo ban wanra nam ya ka Jylla Meghalaya ha ka jingya kop ruai Solo kabala long ha Uttarakhand. Kani ka Samla kalayo ya ka nam Best Performance Appreciation Awards India Talent Fight Season 3 ha ka kerdan ka Basaw. Kani ka Samla ha ka pratarik Iaiong ha ka jingya kendo bat kilat pathai Khubor ha Shillong Press Club. Kalapan pau ya ka jing sngo kemen ka bakrau ha ka ba kalayo banya kun ha ka te ka kerdan. Kumjuru kalapan pau ya ka jing sngongu ya ki bahiyeng hasem ki lok ki jor ki balak kershan borba na shalandet. Kala ainam ya ka jing job jongka sya ka jing aibut ai mensim jong unong yalam joka All Meghalaya Dancers Association AMDA ubala hikai bat betin linti ya ka hakini kisnam balala. Online from Roy Moss constituency. There, I know you play kai kan ya ka ba ula ai ya kan dikasap katalan ka jonga. Haduk mga boy ya kan dikatong ka mamanta. But kunjuro na I know you play ya ko la dona katalan man imay pa jonga ya man para jonga. Ya wi ai na ta full support ya. Ila kersan apa ya na. Demi basni ya dan kibat na. Bat kunjuru ngai play kipat ba baro lama kipat na ngasayo ya ni chance mamanta. Kaba ngalayo pangan jong ya ni show jong na Indian Talent Fight Season 3 jong na singing. There India no mama dan I play ya president jong na amda sa kickbox thaba ibalang ko inang prat nanti yang ipikun sa madon sa hoy lamba jong ni boy yang ki stage ki paper but kunjuro yang ay lalam na stage ka pamenta hadu pangayo ya ka Best Performance Award jong na singing nika trophy but layo ka full position ng kinabo Uttarakhand kadero ka final ke ngamla benda ayu ya udah ya bakini baru ini kejengin lama start dojong udah ban ya kabai la dona ka ro bai sakit pokta na kubero yang tuwa rosnya mantah jongan iba preston tensong imadam amperin isa HM champion isa Alvin Saukumi bakunjuru itu kisah FKJJP yang ibala rosnya mantah jongan bakunjuru itu para lo cuma nyimpan pak, iban ngasmuru nama apa ngaslemyo mengenai audition yang ada show, nama kejendang mereka berjudi sakit bok thaba, ya kebangai apa penuhnya ka semi tanya hadu mengenai poin yang ada final, bapak layo lo yang tak kejunjung, dan kawero kata nama kejung, sini nanti jom hendak jom iba jerong. Kadang kadang sedang berjong ni, yang kebaik penolong mai dia ke show, yang kebaik sayok yang sebentar hantar. Kalau kapal kemen sisa hantar kuat bang yang kedua isaki bok thapa. Iba deiru inong yang lancana, but iba judalan tak ada lagi kuat baru. Ngai kudai dia pergi kesen, anda nama kidi mpi kata kebaik berat dengkol, lame benpong kemat yang kena bangsa om teh batang ya karwai dia kasat bro ngai budaya dia pi yang kabau play nonton kan tapi hakilian di kambaro bapi nang menteri di kamsakno budaya syukur ngalih nanta yang ka final ka atrik jong yo benai mat kajingan nanti ka cuma kalomba hakajung perkat kalomba ba namar ba kalomba Antara hikai yang mentawan ruai Hindi, kili kijasna kuno pi ruai mana apa pidei kasi pila ruai Hindi no. Kadai kacentrish tonjona. But ondan hiru kiba hikai nang ban beni kuno bangan ruai Hindi kadai kacentrish tonjona. But macam kan boy perkat hiru bangan saya jir ngan sasha silen makasemi kapaina. Henry kadai kajing pasiau kajong ulay, ba kajing tong kajong ulay ba kita kajing kan kajang amur kajong na pinong nene, Henry iya ya beshaman.
Ibu pelaju penjual di om dak baru. Kebabelan yang berubah dengan di kalau bah syaki kisah bintang berzuai di. Dia kumbakan nunggut gini besim bentakan ya. Pada itu ki Khubor nglapoy ka bakun tar hadu bangin de syambiang Khublei Shibun.